Kador bar snong maupun kshan, hapo kajingalam uba bandari rentathiang, lambat uba senrap nong room sekretari snong, nalor kiwe kinong yalam snong. Hinin kasi apusau terik leber kilalet ban yakendu ya Deputy Commissioner Karibohi District ku Abhilash Branwal, bat ban ai tiru da kador khas hakabaya day bat kajingdon kam ban yada ya kitelong umbam umdi, na kajing thumu bante ka surok 4 lane, lani ka over high speed corridor. Habagran berkilat pathai kubor uba bandari rentathiang ula penpau. Bana kaliang kador bar snong maupun ksad, kamdan kanu kajing persya halor kajing wan jong kate ka surok 4 lane, kaban yat lengba na ulum sopet beneng. Hendrai kum ka snong kadon pad kajing sngau khia yo kani ka surok kan ketapat, ya kitelong umbam umdi haki kendiat senam ki bansawan. Hadian ketai kajingnya kendu obat kinong yalam snong ka maupun ksad, na kaliang Deputy Commissioner Abhilash Branwal, ula kular banwat benya halor kani ka benta ban penti kenaru ba kajing te ya kani ka surok kanum keta ikitelong umbam umdi. Ni nak kador bar snong maupun ksad, wan ai kani kajing tho CDC halor be de kani ka expressway surok 4 lane bagi sang bansna. Ni keren syai bangi krem persya ya kate surok. Tangba kai ke bangi ai ke jing tho kalong ba ketika surok kaya na po lum spet benang snong jungi ka ham na po te habang akli ya kini ki nong surbe ke surok ki ong ba ka tulungum jungi bat ke surok kala jengai sispa sa meter mentang ai kundu disi ngong ba pi hab ben pen tikna yangi da ke jing tho lara hadien chipo ka transnem yo le se ketika ga do na ke tik jing ti te khndo itu chik tulungum ma kita ketika nala kebawan nanti nak klau yo kitab no kita kendo bati pihak apa yang ini dari jingtho ban penting na ba kita tolong kinom kita mar boleh ni kum ga dor barsnong ho nimsha kita syu ketika surak tandai kita tolong umpat kiba nilai mentala baru sir baru ngano nala baru sir ta jingem mo kala poy kiying ketika we na gisnong ru kabalayo ya ka National Award halor beri ke JJM ketika belak tray baru dan dawan ketika surak kan do na ketika tulungum desai ketika jingtri stom jongi kino yalam snong dei bakarai tengah marwe kumurang basnong kenika dei karai ke bau pajba ula sim ya karai bat ke jingtho ke bangi ai di siru da kabala san lut du pajba bero pajba no snong ula san kenika jingtho ban pentikna bagi pajba hi ki kwa be da ke jingtho ban pentikna bagi ke kenom do hadien ba pisna lene survey ketika surak kita ketika jingkendu jungi DC ban nakaliang DC la simkha yang bangi kum ki DC ngide ginong tre jong pajba nilong kloy ba ngin pen tikna kita ba kita tulung gumde ben kita bala da kita ru ngin pensange la kimla ban pen tikna kita tulung ngin pensange ya jing tre DC la kan sai gumta tengin nang ap ya kapor kan long nem gumbai kren te nakaliang kador bosnong nilayai da galenti ngilai da jing tho tekene ketika lenti bangi niwan banyi kendo ban penbet yi jinga telada ka sarkar lane ka district administration kim sim khalar begne ngi don da wei pat kelenti bangi nya chikman kata kadeka message nakalang kador barsnong maupun ksad